Ambian nih kang, bismillah. Putrana sing ning bintang pelajar, bintang kelas, dua eki mentermuka abaring ben akhlakah, mentermuka tati ilmu manfaat, mentermuka tati ilmu sebarokah. Saya tak ngening tak langkong nyon sapora jak kiri. Kenika putra nambian, kenika ambian saya memproses. Tina lah badan lah. Lupa ngening bintang pelajar kapi tina. Si penting gini kampun lah ngabdi ke kuruna lah ajar, ampun lah istiqomah, disiplin, bajana masuk, bajana ajar, ikon pakon laksanaki. Tina makita ngening bintang pelajar, tina makita ngening bintang kelas, bintang kejora pada. Lesti, Tina, ampun. Apa boleh pas sampai ejak gocaen, anan gula benembian jak gocaen, keruh fotokopi gula ben sambian. Keng sengak ngas tete, takut fotokopi pah jelasan ben aslina. Keng bedok leng tua pah ngujak sedikit. Kula ni kekurangan apa ki kuah? Ada embuk endi. Sekak galak tulis nak. Cong, meli pentol ke sana. Kasa meli pentol tulis. Di membuk emping. Cong, wah cong. Ada ko imiknya meme wah. Pegel gerakang kol. Allah, alhamdulillah. Fotokopi na sabar kan. Langsung beri contoh. Ambian usah waspada ambian. Pas beda orang ngujak senika, gula kurang ngasih tidak rumah tengki kuah. Anapa? Anapa? Gula lampon ngak ni kalau ngasih tete orang ngasih tete ibadah ngasih tete. Gula ngapiaki kering sepo lamba. Anak gula maki meler tengki ujian. Empon lah senika ujian. Keng mau nembian bacet lembak bernalanya lah mangkinilah sanai. Kuru berarti ya balasan. Lagi? Makanya mangkin nembian bombongki pada ring sepo yuk latinin. Ring sepo kan dinto mongki pada latinin. Bila tanda ampun lah 3 lomor ayo sedekain. Tore tahlilin. Tore sampai buluban sampean lakon apa lalampan bagus dari bangga sepo. Gak dito para rabu laksana akin. Dek rumah sampai sampean sampai maroko nyaman ring sepo. Gula ingat gadabun Habib Zain bin Ibrahim bin Sumet. Ning dalam Al-Fawaidul Bukhtara lisaliki tariqil akhirah. Di dalam Al-Fawaidul Mukhtar lizalika tariqil akhirah inalikana mensyarai tebu birru abaakum tabirrakum abnaukum mayuban apekte kepada bangsa sepona maka anan ban bekal apekte keban ni kejaipon bu ning dalam tebu kak dinto orang selebur apekte kering sepona kak dinto bakal bada khamsa basyair bakal bada lema riwat kebungaan sebekali paling akidah ke anak selebur ngabdi kering sepona. Nampak? Ingat, pertama husulul aulad bekal banyak anak. Merti ke? Bisa merti, bisa bekal banyak santrena, bisa bekal banyak moreta. Karena anak ni kan benih anak biologis benonok, bisa anak ideologis karena kira-kira dididik ben sampian. Guru anak sampian tapi dikarit murid ni kan dari guru sebeda, guru potran sampian. Husulul aulad. Nomor 2 Jepon, ni pernah ngaki. Nomor 2 ke Jepon, kak dito Jepon, hayatuhum ijamin tapot terang kak dito odi, tak lepat mate. 2 kibarusin nihim sampai odi sampai tua. 4 tulu amarihim ipalancang umur anak-anan. Senomor 5 birruhum mun kula ban sambian ngabdi ka orang sepo 2 bagus kering sepo 2 kain toko laku abak ni kamu mate maaf abak kain toko lah sepo sampai mate anak kain toko tetap bakal ngabdi ingat ke gula ban sambian nikah khamsa basyair 5
kebungaan reward cik bagi akia cik paling akia keguluban sambian mun ngabdi kareng 10 dua ayo mulai semangkem ngabdi kareng 10 dua latini ring 10 dua doakin ring 10 dua kan ring 10 dua di rata-rata tak butuh pesen korla seteretan nilai Quran korla ko besar bener Pak cocok pada benahan nembian merantau ke Malaysia, ke Singapura, ke mana-mana, pah mudik lebaran, pah oleh raja, berdesa oleh AC, berdesa oleh kulkas 2 pintu, telep, king seteretanan tak nyapa. Apan bah ngucap, cong, alhamdulillah nak asina normal, celep nak. Pak apa saya sabar ning kulkas oleh akibat alhamdulillah celep cong. Keng kelakuan abaan seteretanan di bini macam lepcong mapoton gerok-gerok tetet itu pada ban sedikit ke ruang tak langkong tak nyinggung keng matora sekolah matora embian andi ring sepo sepo ngomor ini ibu iban embian nyibu anu wajah sampai ngabi 100 juta bunga ring sepo na bunga keng ternyata anak saya nyibuin sepo orang dak sabojo nyibu dah mending sama bunga kayak ngebesaki anak tidak apa aja kurang mau potong saya enggak ada mas tetek alhamdulillah tujuh nak tujuh tujuh tertirikan mengenai makin boleh ban sampean jak mulolo nyala laki anak sambil lalu muhasabah bahan pada rumah keng bigule dua akhir popong ni kebunya orang benar muka nak foto kita bersama atau tidak foto sesaleh-saleh nak foto gule ban banci dengan benar muka tertakwa ke Allah tertakwa ke CCTV mentertakwa ke Allah karena makin orang banyak takwa ke CCTV tak takwa ke Allah bener alirek sini kemudian CCTV tu bodoh banjar mun tada CCTV na lanjut ke lakona mun bada CCTV na tak lanjut ke lakona padahal kamera Allah canggih loh pas mbian nang itang petang roh malam di petang-petangnya pas polan tak ada CCTV tak ada apa pas akhirnya dilanjutkan